na Gaeilge chunnacha ó héalathe. Tá sé gobar son na Gaeltachta, son winter na Gaeltachta, son cultúr na Gaeltachta agus cultúr na Gaeilge. A fáhéal mar gana fásta ó na seachtadí a rá. A seasamh an óid le misneach agus na tuairimí láidir agus ní bhíon drogla her na tuairimí sin nach scór an phobal agus iad a chusant agus is duine an déanlach é mar is má leis an sa sin lé agus go spreagach sé sin díospóracht. Bantacht le glúiseach na Carta Sibhialta na Gaeltachta a bhí sé le ling na seachtadí a sé bhachtas telefísio op do seacht go dtí gur buniú TG, telefís de Gaeilge 1990 is a sé. Bantacht leis an grúpal Ardal fí Scá Chógáil Náisiúnta na Gaeilge a chuinní súlgéir an próséis panála ó 2015 go dtí go chorú deire leis a Gógáil. Fuair sé céim san Ililtóireacht ó UCD 71 agus cha sé héaladh tagas mata agus statisticí I GMIT in Gaile. Go dtí gur éirí sé as bhliain an 2008. Tá cúnaí éirí go seairige in Gaeltacht Chonamara agus tá sé gníomhach I gcónaí le cumann forbatha chu seairige ceantas na heagrachtaí pobal is bisúla an Gaeltacht. Tá cuine úsla donna cho héalathe. Ráile chunnacha. Ramagui. Dus ook bij de bodem burgers geworden als een broedershow of jachtenier. Maar goed, toen me vleelib, maar de plan als een werktocht is toch een beetje raar. Ook kerst nog ook kerst achter nog ook kerst transport ook kerst hebben touwen toch. Anders is een plan aan tang die binnenruimte. Ach, niet meer deel al gedurende plan aan tang, maar meer deel al plan al fysiekul, gespecield de plan al tehierte. So, het is nog met de kopje slaan aan te maken om, als 3 jaar met kunnen alles niet slaan aan. So, dat is ook bij van met deel al met kursie plan al weten de pizza kerkeloor. Als je een eigen maken bezig om slaan aan, bij mij je een koelere hoort voor een goeie segures plan al. Le cohex hoort. Agus an chin dealation rule wins forberty tihierte corari wages weltocht. Jen we bevan koshi Kedian chorus cousin to town fi law here, na 5 in Italish, agus be me jen multi gedere fi na valley da lumsa edition also. Now it's not go vet here all go will kera hoods den cousins og híh planál sem við að tann raktírt down, tá anleider fad, tann planin í forbereik so the gale, úsáide me gale mar hankle di kján tá résunta má, tá kunnílige tange a gurtsur range kunta le skemin í tíhirta sem við agus an sin an balach nimtur na kunnílige sinna aimu, ní vín se mar chéle chulle áit, agus ní vín se sásúl chulle áit. So it does a bar an raktírt, tann raktírt her a leider, tú gestart bille nua an acht planale gavile leter a chan sé wein gavile se do agus doetse in alt dó go gaf se mar kospoor kulle plan forbehe o gocht koring gweeltocht der go nach eierchtstange agus kultuur gweeltochte a chossens agus gemer sin mar kospoor egen plan. Was ru an tauch sin ach mis tau die fós doet je nach weten wehig val koetjef als úsáide want als keshne tangen le ketlanale YouTube. Nou bin rod nua als binnen koes revision nach wetoch kole komte fi wan dat medische gere stoppe gewoon forberti hier de weltocht als haar in se spideel score blino hin me alle koers die tangen. Me alle ik val niet heen oskelte le koete die eer is een voorbroer wie duty er mountain. Ach daarin plan dari aan 8 kanalen is in. Kom alles in doodje nach weten weg val koete daar maar de koniel korre leschen plan tang leschen cat planale dachele kossend de eieracht tange agus cultuur in de wereld. So baraktiert aan touw te vissen. Agus kan de keet komt a goede plan voor de kele agus een rachtiach sin
mas mean that tagi an bod agus gahadish klilesh na kunta na galve agus vi go kainte hanna féin e gonta na galve fi kursi tihicht agus kursi planal mar vi couple cost triti ag dine sa spidele dosach score blino hin sa garan luin agus vi polo fuil an gole kunta mas kuna klumi gart agus vi esin i jenna scale mór fri kecht na gweltakta agus kecht an tawacht wan cousin carta hort. So hook honig plan forber na galve I vain mi violta na gavil sa tree. Agus we should write to go sell around. Commercial Marai making goal of Kunta to protect the linguistic and cultural heritage of the Guelph by granting permission with special consideration to Irish-speaking applicants and by imposing conditions in granting such permissions which will ensure the stabilization and the promotion of Irish as a community language. We should be to conduct in Agus hosi she de Cornelia Katangan listen academy plan all start to hear now the five English my other neuroshe an soler came kaidon go gehasta legemer to exhaustive and Cornelia Tanga now near duro ahirt ke go capmar is no honey in Cape Town if I can jib in Chine we have exclusive use of occupants who have an appropriate competence fluency in the Irish language, which is in right on a form of mach, nor the curvation in vine, where Shaskafon gate and the Tiha of Eason, Gadchin, a Kurofui Kuniltanga. So, now, this is in undifferent on the Harley Geary. A Geary, Kuntakiri, Kushi the Mark, Kushi Clan New Farber, the Kane, Hatter and Non Kana. Actually, near Vakshed, listen to this in the end. Agus sé rud scríb isteach mar leiscéal ná na focail mar aicinship an sinné, go dtí go méid na centréthe réití agus na táscarí bunathe go crín, ní bheadh sé ciallmhar dul raí ag stad seo bhfuilús úsáide generalte, de bheasúnacht tionachar nó conialacha I dacha le planáltanga choirí bhain. So go búsach an áíre bhí rá nach fétadís rud a bili dhéanamh faoin cosan seo a bhí cepi a bheith tucií chob den bhaige faoin rachtíocht. And we cannot demal or we cannot stoch avra sardina agus beidir keshnig a chor a mer se dlach kunile getanga a chor le academy planale agus rinne law society rinne shit in oche fine kunile eiksule niet just kursi tangen ach le kunile eiksule mar a jens stoche Idir goáil idir daine nó idir dhealú idir daine éagsúla ó híomh cuasaí pleanála, sé sin ag bhfuilú daine áirid amach agus bhfuilú daine eileisteach, rinne siad an muirteáil an scrúdú agus cuasaí túris goach, agus sin rud a dút an túris maidir a cuasaí tanga ná, the language conditions are constitutionally sound, even if a higher standard of review is applied. Agus dúirt comá, such conditions are prima facie compatible with the Constitution, the European Convention on Human Rights, and EU law. Agus bhí sin Harad a táhaach, mar stop se sin na Hargóntí bhí daine nach méach sé ag tíocht leis an bhlí dá gcuirfaí críalacha pleanála I bhaim scéimí tíochta. Ná te éonrach an irid. Nis buní amháil partar 2004 agus an fá buníú mar beléir héis go libh an rachtíocht dá agus mar sin de nach rá na chaníalacha nó nach rá na conta éagsúla ag clíle Jack Clachtas. I gás cíirí nuair sé déana éon rodíana ó híh cosan an Gaeilge. Agus nói bhain bhí baint go héana cás cáilú hís an sin san clúnte I main ar téirí ag nach chu éon comúntanga chorbe leis an Borbert agus cuaméid go man ag an máplanála faoi le takeíocht an phobal a tu go gom bé cruú peblií hí sách tasí ag hamantí hí sa main ar téirí agus tugu son phobal cuiméisteach achoch ag an máplanála agus ri an máplanála sa gás ára sin go gahadís 75 fangéid in na tithe chofún Coniltanga. Now mar hála curfún Coniltanga ach níor chuir córlacúnta cíirí na Conile é sin I bhaim. Níor bhach siad leis, ní an siad mar an díoch. Tugu gos cór an Commissioner Tanga iad a rinne imscrúdú fún cás bhí sé sin spéisiúil mar bíon céadú rinne sé imscrúdú a bhain na cuasaí pleanála agus fuair amach go raibh siad siléigech
agus nachnearna siad mar ceach bíana ó híh mar bhí leici sios sa gad. Now bhí sin an táhaach. So hespáintse go gafií bheith ardalach faoin bailach aránna cólaí cunta i déáil, agus buíú ardal lesúla chunáil cead a bhí tarlú. Agus bhí ag bhainte sin caiú smaoine is tá mí caiinte gáhí is a cethir agus bhí an tígur ceilteach mar a léon siad ar bhí sé in ardal réine, agus bhí go lóló tógáil tarlú ar fud na tíre. Go speisialta sa Rhein i Géirí, i Gorca Dhuine, go speisialta agus a daingen, I Gunamara, I Gosharige, I go lór tarlú, i Garan Rua, I Nuidór, Gorta Horca, Reinti Roch Harn. So bhí sé herbh táhaach go dóch is seasamh faoin na forbertí tííochta sin a bhí bertathe agus ag forbróí, agus a cinú go mé cúntítanga chus an ámh. So dair le ardal, tá mé cepa gur thugam mar hartar 65 cás ag mar planála, mar nach ra mar sásta leis na canílacha bhí leici sios, nó nach ra éon canílacha leici sios, agus lachan bá planála le cuile ceannachab lach siad leis an airgónta bhí déanta ag ardal. Níor chuir ardal in áitethe, ach sé rud a dúra mar nach go gafií a cinú leis na canílacha go méach cosm túki den Gaeilge, mar bhí leici sios a reachtaíoch. Agus go bhínig sna plenaní forbere. Agus just seo ceanna na cásan í hógan an bar planála, agus dúirt siad mar hampla. I consider that this is a case for the main parameters to be specified in the condition, while details of the method of language assessment controls and letting and the wording of contracts should be left to the agreement. Maar ní bhíoch na main parameters, leici sios a chorabes na canílacha, bhíoch an caníla an generalta, agus bhíoch sé sósan sin in dhé sin an cóla cumta agus na forbród, sios agus canál rudíoch na chatha le chéile a bheith sásta leis. Ach an ói ag buinte sin bhí an pobl asan as áach, níor bhíon seansa go bobbal éonrudí dhéanamh faoin dhé sin. So bhí sé herbh táhaach gombeach na canílacha sách soléir le nach meach an cóla cumta ná forbród in an éalú machastal. So anyway, it's been an, nuair tá mí cainte planál sa Gaeltacht, nar ire tá mí cursan ámh tá go bhfuil Gaeltacht diffigúil de hartar 100 míle duine. Ach nuair dhéanann tú canál scrúdahar sin go bhfuil hartar stocha 5 míle gcónaí geantar chuna bhétaí rágóir an Gaeilge in uachtar agus faoi ionsaí dá bhar óhrú tííochtachas mar sinnde. Agus an sin go bhfuil hartar 10 míle i mreachhfuilteachtaí agus túdul breachhfuilteachtaí áitachasúla sin Spidéal na Forbacha, an Rhein, Coolé, Racharn agus áitacha mar sin. So agus mar chun tú tanda chéile de garda 10 míle. Now nuair tá mí caintear úsáid a bhaint as an cosanta thuirtú don Gaeilge sa Gaeltacht, tá mí caint ar an 3 míle de fphobal sin atá na gcónaí I geantracha fíorghaeltachta mar léana sin agus ceantracha breachghaeltachta. Ní fiú bheith chur éon bachaní ar ghuine nó cosm suas don Gaeilge is na háit bhfuil si imi, dearlamsa. Ní bheith tucha chur amamú agus catha airgid amú agus mar sin de ní bheith an corrigéal ríist. So ní anna ardal éon mar hampla éon aimimetaí faoi áitacha cosúla bearna, baile tlár na Gaillimhe, baile daingen in cúise, buicáin áitacha mar sin. Mar níéach éon tííocht nó scéimní tííochtta, níos mó dochraí éon namra bhí déanta hena féin agus leis an níonn se bear díú ar na ceantracha ar bhdéchan na cosint. Bhí éon deacha bhí éin agus bhí nó den lenmar. Nis just le sampla hóting cinál bú a víns ag a bhí tarlaí an am sin. Má bhogan tú aber an Rhein. No, is áit agus ní me caint ar Gaeltacht fortláirigh ar fad, ní meach caint ar an towercounter an Rhein. Agus bhí hartar déanamh de hartar míle duine annig an am sin. Began faoi 1 míle duine ag an am sin. Agus curú Iartas pleanála le haid 300 as cin 300 Iartas pleanála le haid tithe hógáil nó éimiid tííocht a hógáil sa trí se cún bliana sin. Bin an sin agus fé hocht Iartas le haid chuile céad duine. An Spidéal bhí rudéach íon cinál chéanam sa Spidéal.
Fechar Guidor, Harve Ord, Harter update as you come out with raw, Enid Nua, a V Irte. Agus up Dahry and Denra, my hoping to an lady in Denra Guidor. So Kay go on the Tihishaw, she in Kisht, Murray Ardy and Denra me are in the Tiha Brishishaw, Town come out in scale, for Tihisira, below the aunt. And what Tiana should get on Rua? Well, Dardy and Dana big on in Chin, Akwi to Glolo Tihe, no, the Glor Irtish Stacher and Garan Rua. Now, Shin, Tagat Canal Irtis Plenali Gest in Chin. And Chin by Ranny Miller Tihe Ainer. I was Barman and Point to Joy, Amanti being with Ro Dira Ernestati Hirte. I was needing a one ordered me. Tihe Ainer. I was one Shin Linga in order fashion. I was Tasha Wadney's Jacla Dale on the Tihe Ainer. Now, talks na blianta sin the Garville agus Garville is a cool. Fechra made Tihe Ainer with Irtis plan on a dinner where Tihe Ainer. Now, the Tarla Colin Ton made a Cadiu. I was amanti against it already in the Guelph, this politory left with Kappa Gura, Gurasha Harva Jacker, Cad Planal or Chak Ainer, which has a soft Jacker. I mean, Galakenship and Shin, the Hatter, building up Garville than a Tihe, the Gar Cadu, as in Tihe Ainer shin. Okay, we on my range one spidel reached Dardy and Denra, Kid is a 3 dinner brescia, a V Garvey is a share, Shachsman of V Garvey is a door. I was keen to bin me all and made Iritish Canal at Vidente. I can't tell her the Gishin Usad na Vegas again. Now, Darumsa, Shen Slatos is Fiara, a Vion, Nietzsche on the Hill, Martal Kuru Derelish. Not scheme out the Vega. I was Fikiship and Rother Vital is a spidial, the scheme out the Vega. They made Tiley, the Dibble Coristaffer scheme out the Vega, Egg Ordu. It's a demolition either Mocha, Kui Mocha Shake, the Garvin is a Kui, Garvin is a Shake, Bishop Ordu, and made a lean Tiley. I can lean a foreign jaunt as Dishisha. All in Rutkin in the door. All in Rutkin is a Garan Rua. So I ran Sponsorshin go and Farbercho the Talu, Snick counter Hishin, counter Hamur Welter, counter Hantaut of Welter, go a Drujolrige, Usad Navagam or Hangatili, Renchi. Agus King Mavi Drujolrige, Usad Navagam or Hangatili, be king to the Drujolrige, Usad Navagati to the modern than Taylor come up. Just she need to figure the high and Rhine Rahan of the Doom Queen. Doom Queen have a special, maar Yeshkur arranged this counter Bugama head, Dane Bugama, and he don't will go here, Din the Doom Queen. Ach, foreseeing the Quig Eritus Planal Tihe Ainer in Queen, Cadu Trichub, Honey Yahru Moorer and Dane, Fairhan with the Harlandish scheme out the Vega. Lady and Loon Tiley are Gassarachub, the Nainur. Of this lady in Lean Jontas, le chapter. So, Arish, there was Shishin and Brew of the Everywhere of unloyed or fad. Now, Marahala, Tommy Kainter, Chief Sheta, or no Kui, no Shaggy, Garvey is a Kui, Garvey is a shame, or is a figure of them Treif Shishin, I was Biniam Treif Shirog, Lolot. Togal or Bon, I was going to take Hogal, Sarah Hitton and Chorus Bunker, that's a Kale. Oh, here, Dr. Lumgwin, Fels Amor Tagi, Erdum Queen, couldn't roll far now, we couldn't see a Shin Kenny, Dinas and Hart, Tabogi Staffron, I was the Togal, Flana, Togal, Tiny, the Vega on, I was the Fels more Tagi and Rod. So, Goni, Nianan and Scale, Goni Marihele, Better Martin and Samuel on Rhine and Shaw. Ach beter getuch die stark no Racharn us gewinnt jodisch kemaltar radinisch. No annoy tegen koven ni gaga me rino ach wel drojoncher uside na vege maar wien dine gangwege beerloige bom sekretariat stark seganter aber schon korshies weg eg tangoli Mary O'Malley Magic no screamshi Rogers Chunker no Rogers Chunker Tanga the high call come to Galave agus the Bartosh game Tihe call come to Corabon Sigar Rua
Screwshy, a few speakers of English can have a considerable impact. English-only speakers have 100% impact on Irish speakers, since they never address the Irish speakers in their own language or speak Irish when addressed in Irish. Sin mar scale. So Dabri Shin is Tigamidilug, Ma being Routamore, Bearlori, Dina Nakul, Grey Gachop, no Nakul Sauce, the Grey Gelot, a Tirtastaki Jonta Lord, the Gwelt of the Unpinchen Tanka, Agus Kach Shatarlo. Now, Taiga Dienta, a stadia Kumshir Tango Lichte, Agus Vigitirka Canal Biran Taida Dienta am Henach, Nura Melecho, Oli, Shud, a Sponche in our area, Nura Hitten and Lean. En Kate gedaan Dina, Oussaden van Gweg, maar hangen lehu. Birksje tiebe stidden koers dag, no tiebe modern koers dag is. Ach maar hidden che voor one shaske schach van geed. Titten che shieske die level wadden zisle, harter ieder wat ieder karige agus trege van geeden chin. Agus sokwientje ik level korniert de nieuwe chin. Agus shinne wellige level korniert de joha in rakwert. So gebonden zich another in strategie weggaan, werd we gieren, ik ging toe not meer aan meed kantori lehule goeie titten, voor one shaske schach van geed, daar weet dat. Ach maar hitten schiet voor one shaske schach van geed, chance maken dit je de wat is isle, als je dat is gesokroosje schies, ik leef in is isle, maar wens ik counter gebruik werd. Ach en zin, dat je touwen toch niet counter gebruik werd, dat je een gossend, nach dit je niet isle naar zin. Maar maar hitten schiet voor one en 4 van geed, beetje de titten schies die level aan isle ervaar. Agus sin has bonds en tijden. So sin fall which had a tawtoch, maar dat aan daar counter sin a gossend. De counterige lade welterte, in wil niet small na shaske schach van geed de goesad na tang around lehoel, agus een counterige lade welterte, no back welterte, in wil een level ieder karige agus terug van geed. So in welk ta 3 kosts ik testal lege neublok kostens plannen alles welter. Ta een wachthiert, ta zijn. Tan de plannen niet voorbereid, ta je agus is verder aimini agus kospori agus policy de schrifisch dachentje. En wat nog wel naar wiele gaan. Niet één wiele gaan deente ik een wieltes. Maar jaler keergoei in jullie na kooli komt en de counter geweldig te vinden goren. Keergoei in jullie shit kosten te hoort dan welke. Is goed je lekker is serachtig gegaashit. Nou, tagalolo kunnen men weer tegenlichten agus wieltes uit kunnen je de mag gereelte kunnen je de mag trorige. Leen je trorige voor meer vehe de nacht Europa. Agus kan je kooli komt iets aan de land. Ach niet leen trorige machine korte mag. O handig een rachtig te staan, na hij kosten te hoort een gwege. Ta trorige aan maar hampel de kosten te hoort de prinsen. Ach niet leen trorige de kosten te hoort een gwege. Agus Captain Gushin count dan rudi is taal die Hestians. Ach ta wel ta jashgeel agam frishin. Maar voor mij mag er go wil kainten hier bon, dat is made olive en kaintje. Go wil kainten hier bon, ik level shinchro kama, ieder een darwin, wie de welterte, agus een wien tihierte, agus weer te shortool. Neerwielige leggen shees, o hoe shogo. Nou, ta je taal tot gloose college na kainten ishin, maar ta plannen die nieuwe na tiert divine. Ik kere komt de welterte. Ik botlarige, ik ngale, ik giri, agus capan ik komt die me kien te fin kahro kian. Ta kere komt de bedo korke. Ta kere kien aan, agus ta plannen die nieuwe go olive kop filar. Ta je herwe tawa ook gemerkt na wiele gaan shaw. Korha mag, se guinis gemerkt na koli komt ik weet een greater na plannen niet, gegadisch klinisch na wiele gaan shit. So, Ohib kolkwige strategisch. She'd no real hanshin is toch een wat is taal die gebunte show. Agus taal maar door met haar prawn machine. Lenach mer, lega mer die tiert ma saragurter na plannen voorbereid keren. So goed is gemaakt na vooralige kaarte. Is dit na plannen voorbereid? Ohib caddy you to a kushni tanga. Agus mukien hoe knielige tanga. Nou,
Immer hun se de geloof winnig nu de keintel ke a stoppen o de stachen dat je tocher ma ja na go wege go. Ach wellig tan ti ko ta to kennen agus nie be a wogen beemering. Agus fe gomse gom kerk gemerk met de Corwadnis mo bemer ke je fedeling policy het jarige a course na planning forbre. So wie is gemerk nu as plan alle wet favor. Le hai tihe de kantori dochis goe gon ganter. Agus mini norig dunne gezoene brand dan al beglier. A ga score blien gere ket planale hall in een roei heen. Is not in de rugu was de togo confession kantori dochis je dech gere door de stad counterelle. Maar ja al beter go je de gobber in Ireland no gobber art tegen Nellen no gobber little cannon no whatever. Als gebed je gere gewoon van werken. Maar dat is Komar sin taí beidir nach as an lepa chób ach tá gére pastí hógáile goige. Tá manta den goige, agus ná ena sin hespáint. Agus a bhil lona geantar leid a goilta na bhfuil an scoíocht lang goige fáil. Agus bhí policy mar sin é cóla chunta na Galibhe, neatú goilta túgóir, chur na cóla chunta sa blen forbaré, ach níarna na feimini é choirí bhaini gart. Agus dúltí go lór daine, den cinál seo tá geiste gom, taie weg gera pastí wogestach agus pastí hoogale goige. So tá sé táach sna riile cháin mar de go méach moet ag legin sies go gaien cóla chunta de hi brenne go fáwer na cosní sin. Mar sin na déine a churas leis a bobbel, sin na déine churas leis an déine agus sin na déine a ládrói an gléige is dis a bobbel má hín cechob de hé tíirtesteach agus tí hógála. Nou, maar zo dat er kijkt is naar reële gaan, feit de komsten. En level in Noorte, nou level een kaidan goeie, en dat je testen hij kon je hazen. Maar factor is in de kool komt te verlagen. Alles lezen jullie niet in Sassoud. Die het is aan kool komt te portlagen dat dat paarden. Als je weet, ik ben er goeie is een artist te koop. We gaan passen we is een artist die willen bij de melorische lessen kaidan wij gehaald. Nou kun je adel ik een mal planale voorzien als leggen koop bouw planale is nog melorische. Als gegach aan level kennen is een weer test alle notion o kiguri wien geweld dat de high joints te hier bij testen. Maar gewoon miljoen joints te hier dan hele. Ach wat de tying is nou aan take tá chutha de chéile ag choiste máút. Agus tá levéal ála hen sin. Agus ceapan sé go ceart úsáid amhaanta sin, go ceart gomeach gunne a bheitcha gére ceap planála áil nach as an chób, a bheitcha gére ceap planála áil, a bheitcha gére chuníil tanga hásamh go gadis gol agus testas teag aimsiú. So sin rodile a bhhaile a bes na rialacha. Rodile a bhhaile a bheith Tá mé donna tíocht deis gur mí máú. Rodile tá tír ar bhile a bheith ná. Iáítas ar cead planála I limimiiste goilta. Is choolalas a lá fon cuara tanga haige duine sin lá túlaach níirta sóí. Eiste choolalis agus sinna rud a bhí móta ag an stadiar cumseir tangolíoch mar rinne siad an imóch ar fad ar cuasaí planála. An nucha agus cabbat an mó mílteach a chob sa túras gomláin er wil de winne be spaceship se ke a leef. Agus wat je no echte geloor is ta credit an kolle komt in de galve die is mes go a fos heen in fu meer te ta kolle komt in de galve hier si geloor kechten die persente gonne ta gere choach ketkanale le tjach a hoog goop heen is dis ach niet kurtereen kecht die koersie goige. With éon ceist ar an bhfuil faoi cuasaí goige. Agus is eiste go rudé sin. A ríist seohéad nó rudaí ar ceart a bheith chur le chéile na bhuiileáin sa níos go gafaí sin níana. So mar go mé seohéad na trolínta bhhalamsa é tíocht an aire má intar na riileáin seo chur le chéile. An caiid an goige go hocrú agus úsáid bhaantas teig, ólas áil faoi cuara tanga in éireachta sóí, agus freisin an gáda na cólaí cumta na cólaí cumta go meach ifigí planála le goige I déalá leis na ceantracha goilth nó bhfuil goige an átamta. Mar ceapan go meach sé sin uíochtanach. Is féidir
Amantí áda le gcónaí scríb mar chu dainachtaí na gcónaí I Gaeilge, or go dainachtaí ar fad ag go mór pleanála ní ar bhéon aib déile ann. Ach bhí an ebersoring a bhéon is na cólaí cumtas na hitigi pleanála in an iad a hiiscint. Leis an íorlinse. Mar do gná ní ag na inventóí tá déile nó leis na pleanála tá déile leis na hirirtas taitiíochttasteach. So tá sé sin riachtanach freisin. Ní bheith sé choéiscí sin a bhaint amach, dóga sé písa ach ceapan go mí ceart bheith I ggéanamh sin freisin. Madam na údras na Gaeltachta, tá chun na Gaeilge géad go mbeadh an cuasaí pleanála fáchaí faoi údras na Gaeltachta, ní bheith géir sin. Is dosach bara ceapan go dóga sé reachtaíocht feadh sé rócasta agus níl sama meach an meach údras na Gaeltachta géaltíocht faoi sin. Tá sé sáchtrógalach faoi éon déal go bheith le pleanál, Didn't should have made us low fishing for hour. A captain to me carcomel in a planal, the TV did the Udras the Gulf. I was debating in a planal, a vehicle over Einachty, a governor and a calling conte, as they could not soon already. Captain Gummicarts, Gomedi sauce the fashion, Goligamo Canala. We are little with us the Gulf the sauce the Goligamo Canala. Ta costly, Tanis and Kevich came to hear that a Gahogans and Falbach of Hilar, in Iraq Skradasel, the Ceann Ceathrú údras na Gaeltachta agus ceann ceathrú rí na Gaeltachta. Agus tá contratán gnéine na scémaí tíochta sin dochar áhúr in na Forbacha. Is ceantar é ina bhfuil an Gaeilge magalóram ach just tá sé angága bheith cosúla beanna má lictar na scémaí tíochta seo golarráid mar atá. Agus fós éin níocha pawb na Gaeilge, níocha Udras na Gaeltachta, ná mé na Gaeltachta ag go mór canála faoi aon ceann den na cásanna seo. A rís bhálam go dtó faoi cad den údras bheith ceannach talún le haid bantalún a bheith cob le haid tíochta. Agus é réiteach, ben é dhéanana níos éasca de glíne go méidís áitáil le cónaí. Agus mad le conan na Gaeilge, ceapan go bétar gróna antáhata go bheith cob, dá go dís ardal nuair bon. Mar a bhí cógáil náisiúnta na Gaeilge, de súla chunál an bróisis pleanáil sna ceantar Gaeltachta, mar tá sé sin in easna faoi láthir agus ceapan gúil sé riachtanach, mar feice gomsa bhfuil róta eile forbert tíochta I tíochta nús móla choring go garad agus tá sé táhaach go mbeadh muid an déal leis. Agus sin méid. Go bhfuil maithí.